baksa tipramo thani flag na yabui ja India ni flag sini na ngai jere likhai maro obro kata mo baba hairo bebanon sung most welcome khayo karon che nas media kaisa controversy khaina nai mane o jaga o proshno sungai belai no hambai sar nono kok khuksa bai media ni kongno mathagai reka waisena che mo agenda kaisano tongo je jung chini je kendro no chini je agini chimin demand khai family je illegal migrants rokno push back khaine no obose chini main chini nasik mo je raja sayati haboi ত্রিপুরা jo haboi sing tini chini live ma chini kamaka chini itihas tini omon saja ka jeta chung salsa majority tongmani tini sung minority khatam ne bagi himke Bangladeshi rok ত্রিপুরা jo family ya gulo omoni bagun tini chini Tiprasa rok ni je chini odhikar chini political right chini economical right মানে chini joto right na sing tini kamai thang na ko ka ekta na karon illegal immigrants o hawo tini majority thamya tini omon sawo chung tini chini dabi শুধু o je 19 meni chiminia chini je tabu kendra sarkar je clear cut tabu kuri ko je cut update bo ya ni chimin Bangladeshi hinjak nai jeng nayo 1949 15 October je pro India march on chimin je Tripura jo illegal migrants rok je Bangladeshi phaino push back ma khaina obo chini dabi agini chimin no obono chung romoi dong dabu hai o jaga media ro kaisa kok sungka je baksa borok tangai Tipramo thani flag tiyawi banner tiyawi onko India ni flag tiyi rally khai hine oboni kogongka haise je Tripura o simia omo problem Bangladeshi ni ge all India ni se problem all India se rukla jaga tongo ge obo tabo ko national issue se ngi tongo ge o jaga o jodi Tipramo thani flag tiyi Sirigi tongkang ke o jaga o BJP ni ba Congress ni jara Tiprasa ro Congress khainai CPM khainai BJP khainai borok support da khaino ba o Tripura motha chitik layo hine o Tripura motha no simi dusri wei borok go chubai di chude chubano ba borok je tongnai ro o Tripura motha flag ti jagan ka ba inke India ni flag ti jagan ka ba India ni omo joto national issue hine omo joto je Indian tongnai rong no support khai tongo ga omo ge oboni bagi joto ni support nango ge oboni bagi Indian ni flag ti rally khlanya nango omo ge ta kisang ge omo je interview ori pro samani okok je 49 ni simino omo rukhlai jangnai hine ke 49 ko afro to 75 bosor kai tonga tabuk nai ti ge 75 bosor kai tonga ke omo o je Dr. Manik Saha se ase yakna ge borok yakare dine diba borok to Bangladesh ni phaimani koi bosor kana 20-30 bosor kana ge borok afro ni 70-75 bosor ni agini borok no se kari gohanani ke ba omo to o Manik Saha bo permission dine diba borok ni jati gosti joto no se borok nakon onko yang border par khai tubui phajak borok order dine diba amole ang o Manik Saha no biswas khaimal yata bo khairena hine ge jodi o 10 বছর 15 বছর ni agini omono se tabuk sing rukhlaimaya inge asu 70-75 বছর ni agini borok no rukhlaimane di tabu koijon borok chakri khai tongkhana koijon borok officer ni tongkhana borok ma samani kla komo inge kyoba IPS rogungi tongkhana IS rogungi tongkhana police kotor ukil kotor ngi borok tabuk chini India o phaise inke tabuk jodi 1949 no jodi o year ni borok no kar yoi rukhlai rohanani inke pura Tripura ordek khali ngai omo khali khaima ke to hammani ko কিন্তু সরকার যে মানি ন অবশ্যই কখাই সুমানি ও 2000
1 rogo 2 rogo phaine borok se tabo chakri khai afro Bangladesh ni phai achainai rok se chakri rok manui aram he tongbai khana ke tabo asu kasam borok rok no naitugui karinani omo ekdom mane naitugui to kari manno manphano je borok je Dr. Manik Saha boni je Bangladeshi gaba borok je order deri no ba asuk omo haiti khanyen bage boni je yakari thangni de ba shampoos no is norok chalok sigi o Tripura rajya no omo to অসম্ভব hai mato mane Dr. Manik Saha omo khairgala kini mato ta ge norok comment khai sadi norok tam wansuk